Nimbula binaka na biokani ni sema tiku mai na mataka ni kua sa o titingo na mama ni viwa na singa lotu levu na ikawalu ni singa ni bula o February. Sia na bula isebu na nonda bula bakabiti makawa bikem ni nangay sema tiku mai bikem ni talangan kay bakarong malu mai na nerobi talano ni koke na dona nonda bulangi do kai bulangi sureti sia masarti mo kwa na korni bulni be bakarotaki na Fiji National University may lodhala na tambana ni soko uklani bunga bikem nio ni sana keliko itiko na dano tebi tarombana kandabu o marotaka ni suletu na nona ngauna mikro mi bitala no na bos talaga ni biba ko ungketi beira na lubenta bosib ni sa tika buna buli beira na lubenta na koribulalai be university bekar na gai tika buteng bekar na bida na madhawa mayongo ya umarotaka ni semaramo ko ni kua ena mataka lilai may na nonta puno may biti mikro may bitala no ena usu tu nga ni nonta biba ko ungketi ena buku ni buli ni bula binaka bikim ni na biokani na bulata bangaw ni sema tikumikina ena mataka ni sikini ko sangol chukani bikin tabaki bikim ni keta sari me bakanga kini bakarau ena na rongo tamatang ko endo na sere ena na ngole sari tiko na ena yon totoko kandau ena kena na langati tiko ya na sere na liwabi au na toka lau bitaka ni na marataka na sere ngo.
Sorongo pinakadina na selo ya dabaka na nanu saranga ki na koro na sigu binaka ni kuwa na sere na liwa biao na toka lau bang bulat ko bikem ni na sema tiko ma Japani bikem na sema tiko ma Australia ke New Zealand bang bulat talanga berto na sema tiko mai England to bulat binaka na bubal na roko tonga lebu binaka balebu tako na sema tiko mai bang bulat ka bikem to yan tundua bang bulat tangan na benaturangan na ita chuan ni batiwale men university ni deba ni Pasifika na kabali mo na ita na bito ko nito kumay na matakin ko iya medala ba kampulo saranggo buwan nonda bulan ito kay waka iyo tak mo ko na no ko kerker mikro mi bitala no na ulo tanga tuk nga ni buli ulo tanga ni nonda bi baka ungeti bikan ni tumbu-tumbu bi baka ungeti nga bir talanga nga ni buli sombe ka bir na ngone ra baka rongo tikumingo sombe ka ra lutumbe ka na non ra fomono sombe kara lutu no non reformu bitu ni baka rong sarmai ena vital nongo beleta no vital no ni kua ena baka ungiti kemuni moni kakua ni alo leilai ana non itala no na non ta bula ni kua ena bi baka ungiti weekend do dosar musambul binaka te vitar barkata Nimbula binaka Dr. Teresi kenapa lebu na matakan ising ko anum ni sila dorang ngona meu pamatala tanga na tuku ni nongu toro ke mai meado sara ke na tutu au sanda bituki na ngonongo kenapa lebu. na nakabali besar kera matanganyo o pamadal tekem ni matangana no ni bubale na bunuan ni oni labutu mikila kena bunu talanga oni asusumikin Kenapa lebu Dr. Teresi na nongu koro tabuki na cikino tabuki na asano kandau. Au huli mana kurni bule o Nambua Fijian School mana tini kadiwa ono sanga bulu kalima kina tini kadiwa vit sanga bulu karua. Au kalasin dua meazawa ni mai kalasi walu. Au ngai ndeo mai Nambua Fijian School au ngole ratu skuna. Na tini kadiwa vit sanga bulu katolu au le fom tolu. Tini kadiwa vit sanga bulu kava au fom ba. Mai dhava na yambaki chinkaria bicho bukava awa bitarongi na Fiji Junior kandrara ni au lutu na nungu bitarongi ngo. Au sama ni ngai nanuma me manambaki chinkaria bicho kalima me satu ngai vale me ka ni satu ni biau me o listali kornibuli me o le ripita katale na nungu fumba au sa ngai tu na ngai berono gitumtumbu me sa tebu bangara daka. Mana tirka diwa bitsabul kalima to loko au bangkar daka daka chikomai na tambani daka sinto na tambani daka daka beto rambaleta na nongu qualification au bangkar daka daka chungo kalasi walunga. Yani batangin dengan dibuli au rawata na kalasi walu. Dona yang bagi to loko bangkar daka daka chikomai me alo na tirka diwa bitsanga bulu kaono Dona tamagulila yo koya senior supervisor chiko na volo ni tawanga ni mateni tu na ngona ya. Ngole mai vale keto sa chukina mai tobata kalampu. Sale tarando ni to vale dona ngele sulipi keto sale taravale kina no tumbu sa keto libai tiku tiku meika mana tingka diwa bitsa nga bulka tolu na ngona usa ambi buliki na tingka diwa bitsa bulka ba. Bitsa nga bulka o no sanggala ko mana tamagulila Karongia o ngai tuna ba usa senga ni buli au sa tiko ngai vale. Sangkai tarongio ko ya via daka daka au ngai tuna iyo. Mai dolo lako mo le padurumi ko kena bolo ni tawanga ni mateni tu mai suba. Au li te daka Dr. Teresi na government slipway na punondo zambe ki na wanga. Au senga imba ki tin ka ono na ngauna ya. Au sa le tiku butomi bako e na polo na bunondo kele ki na nawanga. Nuku daka ya paka trade assistant na danga trade assistant nuku daka me usama kana siliva tomi kana ibako me kunto na kata le na ngona sbuki ne wendo na wanga me sab binaka na bunondo zambe ki na wanga.
Dr. Teresi, aunque me pakasama takachiko na nongu zurungo kana volau ni tawanga ngo, sini mai na kau rawata wakabuli. Ea mai na duanga na nongu vikilai. Not what I know, it's whom I knew at that time, ko zuruki na mole ibuli, mole zakazaka na volau ni tawanga. Ni o te vula tolu no ku zaka chiku na volau ni tawanga wakandau tomi wako sa samaki na siliva, sa tarungi utala tamangulilai, e rawa ni ko vuli zaka mo apprentice, mo shipwright apprentice, mo do mo vuli tawanga. Aunque tuna ba au rawa. Sangai pakaduru me oko e mo susomitaka e ndona dhorobo wa sinilako mai, me mai apprentice sangai o susomitaka me o kena katini ka vitu. Dr. Teresi, na karuni wasawasi ni bulo me na April, sorry, bulo me na tinka dio vitsa bulka ono, ki me misa kauke de na tinka vitungo ke na Derek Technical Institute, semberi ni FIT kina, me ki me milei buli. Au ntambe pata kichukira no gitoka ni bakadakadaka, era rawata kede na nonra Fiji School Living Certificate. Au sangai tokolo ngai muri, baleta no kubatang ngende ni buli. Au sangai te buli bosa bakabalangi, au sangai buli te buli na mathematics, na physics, na nongu na tingka dio bitsanga bulka onongo. Emba ki va na nongu buli sember no torrivola na tinka dio bitsanga bulka dio. Ke mami lewe tinka bitu todoko ke matigabu na tinka dio bitsanga bulka ono. Ki me mileo walungange me wakaotia na bulingo na mataini Steve Kiti o rawata mana Fiji Institute of Technology na Craft Certificate in Shipbuilding. Sa oti e vane mbaki nongu buli dhaka chiko na voloni tawanga. Tinikadhiwa walusanga vulu dua tale na Steve Kiti o mai dambetha tale na Fiji Institute of Technology patokai chiko na Advanced Certificate in Shipbuilding. Au mai rawata babinaka na bulingo dua tale na nongu Steve Kiti au sa kota vitinangu. Dona ka na boa sa tuna be ona tinangu tuno ko na ngonongo ana tinka dio bitso bulka tolu. Na bulinga na rawani o zaka binakina. Ilo babili bina bale wana kalou ni dota ni tungana no ni tutuba. E vitu tale na ambaki no zaka banda utawanga na bolo ni tawanga me adoba na tinka dio wa bolo so bulka vitu. Ni akila na tinka dio wol so bulka vitu wa baadhurikina na matai ni ku. Sangai na numa na mati ni tu na ngaunea me sa to so mutale na iso ni zaka berna zaka ba mati ni tu. Ike a sangai lako mendo na baka sama beyau me usa ambita na bolo ni tawanga me usa dhuru na mate walu ni nonda banua me ure ni lako ilepano ni senai me ure ni le sarabanua talengana no usa na dhuru na mate walu. Nemba kita langa na tinka dio ol so bulkabito sangai na numa me resign mana mate walu mana bolo ni tawanga me usa dhuru na mate walu. Me uzuru bandau ni tawanga na ngauna amai toraki na mate walu e tolu na wanga ni mate ni tu. Me repevi via ki ne veneanu me tipo ndona tambana baka tokai na Fiji Military Forces Auxiliary Unit. Au mai dhuru na tambana ngoa kana tinka dia wolso bulkabitu baka ndau ni ripea wanga. Me mai ripea wanga o sa dhuru mana mate walu sa mai tiko bandau ni ripea wanga. Me adoba na embaki tinka dio dio so bulkadio na bulo February na mate ni recruit ni mate walu mana Army Training Group na 188. Ngoa ka ni nakila Dr. Teresi na mate tala ni ngona mera bakadurumikina na marama kina mate walu. Ki memi lewe onan rau bakadada au mbo ndua veira. Me umai dhuru na Army Training Group me ubaba rautaki berni o dhurueni
kina matay balu. Au sa durrao mai, na tin ka dia wal sobul kabitu na bulo kasita, me durrao na bulo February, au sa ngai lako na amin training group, me ule bagarau tagi bawinaka. Nogu suka mai na kurnibu libi baru taki mai na sinu, ule stala mai na nogu muna ni zakazaka, na nogu toki nogu lilu ni zakazaka na ni na kilabinaka o komanda Esala Teleni. Sa mai pakazengu na turanga go, turanga kili lebu, na nungu suka mai, watakendo nogu toka ni sangai na numokoya, me ke rau sa kua ni tomana, ni rau zaka bando ni tawanga, sa chiko ando na none tubutuba, se na succession plan, ni auxiliary unit, me ke rau ndobe ke rau me na kapitani, me ndobe ke rau me na engineer ni wanga. Sangai na numokoya, tunoko an rongule dabi, ngule daba manda na lako e lepa noni ke senai, nro lako manda na kurni buli soko. Ndobe kem rau me buli kapitani, ndobe kem rau me buli engineer. Au bea ware takachunga be kem ni Dr. Teresi, na matay balu e barota ki iranga ki na vonua ni wala. Barota ki iranga vonua ba matay balu. Sembera bangan dua, ni barota ka indua, mi na kurni buli soko, me mai buli kapitani. O ia umbeka bata na turanga no gitoka ningo na barong chumbeka mai Brisbane o solve ni vitiarai ko angai bako kero mai kero ngai bako mai na kuribuli soko me kero mai buliza na kani soko me reni kero levi lutaki kina auxiliary unit. Sange kero ngai lako mai kero mai buli na chini kadio awalu 1988. Wikemini Teresi, Dr. Teresi, na bulingo e baro takinga ver na buli mana form 1. Per na paistaka no na form 1. Na deck apprentice. Io na mate iba luga sponsor te kero moi. O eu samba ki rusobul kadio na nguna ya. Samba ki rusobul kadio na mbaki no kumbula. O ir na keme na mai kalasibat ir sanga imbiu buli nga mana form 1 sanga mbaki tini kadio. Au ngasi chulo be kema na mbaki chini na mbaki. Kau sangai padar chuko Dr. Teresa, sangai buni taka chuko nugu ID card mbalete chuko kina nugu date of birth. Mera koni kila ni oya o engasi chuko be retine mbaki. Yo baka binibinanga ni ule sumana amin training group. Nugu size ni mbele tinangona ya tulso bulka 5 au bea tolo pata sarchunga kerna ngone rambiu bulima ina form 1. Na tinika dio walu. O bea baritanga ke taris ke me le tini kaono ke me mai buli kapitani bata na mpakia. E sibia na bi mama be le tini katolu be ke me na buli bata sara chiko saranga na bata ndenge ni buli torda ke na ngonongo sara bilu tagitu na be tambana tale ni matini tu na Fiji Port Corporation sora kapitani chiko mai balangi na ngona sarangango ko ke me klasi bata. O yung banga usanga chiko na kurni buli soko. Tinka dio walu au buli au lista le wanga le soko na wanga ni auxiliary si soko ake chunga na wasa eviti baka kine rutuma. Tinka dio wal sobul kadiwa. Tinka dio di songa bulu au ngai lista le mai. Me lista le mai mo mai kuria no buli. Ni oti no buli na tinka dio songa bulu la komendo na kambani na company ko na Australian New Zealand direct line. Erto kaule ni manu chunga me Australia New Zealand ko chiko na West Coast me baka ni America chiko. Au kolonga te ni o mainding taki. Na tinka dio sanga bulu me ole soko pata kerto. E dio na bula no soko pata kerto. Ule sumai o sa mai sa sanga tasara matei no tikite ni kapitani. Wato kai chiko na Fiji Master. Ngona tinika dio sanga bulukan 2. Ora wata babinaka na nugubuli na Fiji Master. Lista lemai na tinika dio sanga bulukan 2. Meu mai ntambeta nungu leiseni ni PI mate. Sena second mate foreign going na ngona ya.
au rawata sarababinaka na nogubuli na tinikadio dio sobul karua. Sanga me chikibio na runa leseni na Fiji Master watake na pia I made na tinikadio dio sobul karua. Na tinikadio dio sobul karua talanga e runa ngasini buli rau resign na kuribuli soko. Mero mbiu mero ndio sa retire ndio le zakazakata le tumba. Na ndio na ngasi buli tawanga ndio na buli ngasi buli ni kavetani. Au sanga apply takaruru na post ngo na tinkadio dia sanga bul karua. Deputy vice principal sikunanguna ya oneta ni sukune balu ni nakilabnaka. Toro ko nungu application sanga shortlist ki na apply ni na position rongo sanga soli roro yo na position ngo no me bibo buli dikina na kuribuli soko me obi ba buli na buli kapetani me obi ba buli wana tawanga balete ni sa tin karua ne ambaki no kuzaka ba tawanga sa bitu ne ambaki ono ne ambaki no kuzaka ba ndo soko tin kadio de sobul kato lo zurume ke ne kao walu ni singa ni bulo February wala kasar na sing Wala kasar ni totoo ni kuwasa nga anniversary. especially 1993 awas rumeki na Fiji Institute of Technology me azo mana singini kuwa Mr. Riz awan dono me retire na April 2024 me usa on sanga bulu kalima kina Tela. ana no tubutuba nga batamata yon do tani nga ne tubutuba ni kalo sa solitalengo ndo na lima na ambaki totala contract me na babu itale na nongu contract the Fiji Institute of Technology kene mbale tarisi oya unangaila nganu gukoro no samba kivitsanga bulu sa taro chitu na nongu vale au sa babaro te keu tu na bakisa ochi era sakila tu na nongu leo ni tokotoka era nongu le ni koro ni usanga imbiumbiu ni bakandua me sali tawa na nongu vale mai na koro me sa tu go bando kina me ngai zaka consultancy nga mekina iyo na tukutuko ya Mr. Risi kosa mechukinongo na Fiji Institute of Technology. Sabi ba kung getindina. Isa, o di matetanra, me dingi takitula sige ni kone ka walo ni February. Mendar me vital no kina na kani baka na numini no mudurmay na Fiji Institute of Technology like walo ni February. Tin kadiwa dio sang ulukatol. Sa totoko baka wati. Nabale bu Mr. Risi no guzurumai era kay balang keda nga na chukoy ke. Do nga na turungin rotuma o Captain John Inia. Kenabor kay balangi. Au sanggay zurumai do mai chiko na tambani ni buli kapitan ni patana buli kapitan o tuncho na buli kapitan era kay balang keda era expected retired mariners. Sanggay o zurumai nito lili ni kornibuli o Captain Soko sanggay tuno ko biau au na bia ba ko chiko mo lebuli Australia mo chiko sarabakan duike pala tau sa line up ta chiko menando na singa mo na vivi baka na kornibuli Soko na tinikadio di sobul katolu ngai bulo April November la komendo na kambani ni wangani guest. Au sanga nanu mamole kere tale mole bondo kina mereni u zakataka na nungu sea time mereni ole I buli na Australian Maritime College. Au bondo na wangini guest na end of 1993 au lestalma na 95 o sarawata pinaka may nungu sea time. Lestalma na buli may Sweden na nitulili ni kurinibuli may tarangyaw ngai rongo de ni chiko na wa gani ges sa ngai ngir tale vale pa no ni vale me ke ulistale mai mo mai redi ko kurni buli sa mai torta loko ne tutu vali ni kurni buli sa ngai vivo sekta ko na PSC through na OSAID men dono scholarship
ina Australian Maritime College i Tasmania. Na tinikadhiwa dia sobul kalima. Tinikadhiwa dia sobul kaona usanga le interview i Dr. Teresi ndo nakabi korwa korombuita kingo. Pikime mina interview ngo refugee living certificate kede na klasi wa luga iso libana scholarship. Wow, emeni. Au kota na scholarship ngo ka au sianga ni Raimuri, au sianga ni Aulelai, baleta nungu la kongo, au sa mata tagachiko na matini tuobiti. Na scholarship na ibiti, au kota chungo na Australian Maritime College. Au le sumai, na tinkadhiwa di sakabulka ono, e luturo no gulesoni. Au tano na takamadabi kamuni, do na kayado, mana mai Tasmania, Dr. Teresi. Nangona sa madala mai kina na result ni vitarongi, ni ulutu, dona kana vakadhengu na marau chunga vyau. Baleta Dr. Teresi, wayau sa matau vyau na lutu. Siningai kawo vyau na lutu. Sa tuna bango vyau na nongu ngasni buli mai ka. Pulo January mai topo letale. Au kai kera ba, rani kero lako ba vyau chini biti, me kero le reda na lupi kero tona rau lako. Lisumana pulo January. Ne karosu vulkaro ni singa, mona damberda lumpa. Na tinikadio dia sa bulka vitu, au kero lesel mai ba vyau chini biti, keto mai tiko, saganin donang girkapa kata kay bale, kaya partona lubengu kun donang girkapa, o buleso ni talem baleta me ubaba rote keo na karoso bulkaro ni January. Ni tinikadio dia sa bulkawalu. Nungu suko leselea, au rawata babina ka nungu ruana. Na nungu leso ni go, au dambeta nungu or pasi, au lesele mai na bulo machi. Nugulis man na bulong matya sa pangalala tagi sarangan ay tutu ba liu ni Tambana, head of department ni nautical science sa may soli sa nangay biyaw na yung bakya. Merda ba na Ronondolu Rosobul Kaono. Na Ronondolu Rosobul Kaono resign na liu ni Cornibul Lisoko. Na bulo January 2006 eh? 2006. 2006. 2006. Kaono. Ronondol Kaono, resign kina nalilin Cornibuli, au chikondo na wanga may nisulanji, sangay kirea ni mo bakatotolo listal may ibiti. O sama ni sugalis may natin Ronondolu Kaono, sa may sulibiyaw, no sa acting head of school na Fiji Maritime Academy. May ono na bula. Nabulo chune na 2006 sanga advertise tagi na position me sa permanent sanga isul telebiau etolo nembaki. Ioche to lembaki asul telebiau e ndota la to lembaki me adoba na Ronondolu Chinkarua. E ono todo nembaki o aliu takachuna Cornibul ni Sokongo sembereni o maningole tale balangi. Au ngai lilis tale mai na Ronondolu Chinkatolu, may kurea tale nugu chiko, solibeo ne tutuba head of department, me adaba mai na 14 vulkando ni singa, ni bulo December 2023. Sanchen. Iyo pekem ni Dr. Teresi, eu sababaro te keu chuko matene usakila na nungu contract na daba chuko na April 22nd, 2024. Ngai viso talento na policy ni retirement age na FNU na bulo July ni kachinisinga ni 2023 ni sa kota ni na on sanga bulka 5. Sana lewai nga no mo mbula nga no mo lore nga pa bunuai kona bataw ni no muchiko. Kona restricted 65 years sa ko levi
sa soli talanga e lima na baki na contract sa kota ni na tol na baki. Sa Peke na ngunango na nongu zengu na bule pereli baleta ni ndua au reza na nongu mbula au se mbula binaka ke usala ko na koro o bambo tana lebele lutu balele no kuchike asanga to na ngana lubengu chiko nga continue tunga na mga sibuli signi sudu nga gaila ko na koro gaila style mai sa io na vei dingita kitale konga yado na bulo disambongo sangai bagandei taka musa koche utal musa kota na kurni bulungo kina lima talang bagi satu ngweli. sa totok. Totok ka kauche na kay reda na bimbini no muyalon dina na itabi to ko soliveiko da reda na no muyado nga klase walu bikim ni na siya mati kumai ni sa guys siya mati kami na ni robital no ngo kina no to turang bulan to kai kani marau ni darongo ata ni lutu na no bitorong na fomo ba siya nga ni alo laylay le lutu na no buli may tesmenia mino ni alo laylay toso chuk nga na non yalon di na enay tabi to do ko solwa o babi di bina ka sarva lebu te vita na bukun na lelebu na sar sar chuk mai na biba ka ungit ni nomu biwo sei na buku ni buli na eba mande so na mbole mbole o so tab na nomu sasanga chiko baka buli na ngono to do ko mena chin ka dio di sa bul katolu me da pa mai na runong dol chin katolu. Pinabale bu takatarisi na buli au atora mailiu na buli tawanga do na leso lingan ribale bika na physics. Anjena. Au babil pinabale bu na leso ni talangango pera ka talanga bir na buli kapitani meritory physics. Balata na leso ni chukukina na ship construction, ship stability, ngandre bikina na 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 celestial navigation, terrestrial navigation. Arbanta kina na fika, kona bana kalo-kalo, bana mateni singa. Ngo mike mbithaka chiku na formula manual mike mbithaka sababu naka balibu na ngonongo sala kumai na kona sa biu na lomu ni calculator so na calculator sa specialize ra merabanga taikina na calculation ni taka ni mateni singa na buno chiku kina ni bang tak na mateni singa na kalo-kalo na ngonongo iyo kalau ngata no guduru mai na walu-walu orto keda na nogi toka ningo na ke barong chumengo ka do Captain Lesia Sangone Wai, Captain Moses Sedir Kisuba, o Captain David Morrell, vida talero no tono gi toka ni rongo rangai baka buli dia uchiko mai nango na ke memi buli chiko. Ke memi daka mathematics, ke na bata ngete toka idake, na physics, orto keda no gi toka ningo usianga ni mandua na taro. Au taronga, au tarongir ng gasibuli, ko ndea na banua, au sianga chiko ni alele kina nuguto so balete ni tiko erabuke au chiko mai. Baleta au sianga ni mandua me le tarongir saranga. Ira nung gasibuli mai Tasmania, kona gasibuli ko lutu kina ru naguleso ni sa so sanga ibisinga naguli batareng ko ya. O beli tareng ko chunga bango, ngo nalako mena bitarongi. Au litay ko chungana no gutaro mele tuguna mo ko ya ngo sin la ko mai ngo ela ko mai balete ni sa mata mai bio no gubuli tiko ni o do taro au se ni mando ana taro me do mena sing ni kua au se buli chunga au taro chunga baleta meu kila ke una buli taka chunga au na sanga ni kila na nugu sanga ni kila ke o buli taka chunga nugu sanga ni kila au na sanga chunga ni kila. Una ke Dr. Teris. Totok asar nga dora kanda buli kiri kina bikenda na warong tiku mai bikim din na sagay siyang bengo na iba
Nancy buni kura binakabali na sema mai binakabakalebu na bi kanta mai buli dai doya kakuni mantua kakuni mantua lakan na ono edo kina na nomu buli kena kendi karoya kakua ni mantua na tar kakua ni mantua na tar bela to irna gas ni buli sarangan na kartalita kai bi kenda na ngoni buli menda dau taru ya me baka ni ngoni to kei te vita ni oli buli Australia o ngoli balai ni rabarong talcunga mesona tumbu-tumbu erna baku tembek na lubian merlaki buli babalai na mande sona no mo bosi ni bakungeti beira nira susu ngai viti erangala ki buli balai na mande sona kawada kava ena no mo buli tu mai balai Naka Dr. Teresi, pakaone watu kone chiko na chinika dio sanga bulo abondo chiko ndona wanga. Episo ka kichunga ibalangi. Yo sanga nintende ibonua. Kito dede chunga singarua toso kena dota lebonua singarua Ionta nindala ko babulangi. Dona ka menta ka kuni mandua taka na ka watu chiko menta taro keta sanga nikila. Lebu na bunu andala ko kina. Na bono ni boli-boli, pakana bange na ATM, na bono chiko kina, mo taro chunga mereni o kila, na beka o sianga ni kila. Kwa ngaya na nuku basan, mera tarunga mereni ra kila. Kuni, na bono nga tunchunga manda aula ko ikorni buli. Nyo bela ko bango bangarando na ka tarunga. Kuni balisian na muna, na bangangara. Motaru sa ovela ko ika, ovela ko ike. O kere andarin do buke o manda, na ilaula ko nimbasi ina tauni. Namba tapa me otorki na namba nimbasi, na motoka. Ka kevengo, mereni buke ike anda, nonda tiko, na bunu anda bulang ikina. Nabalim Dr. Teres. Sabi na ka, Gina to do ko, endo so ngona weekend din dai to ke, dole mo ngona do mandua da do ko na isa, ke ka utarong war na kambia kende ndi so ngon do lak mi weekend na yalo, menda ka na tarbek ngona na kilambia kan yu lede ka ya na be ka da bulida na be ka waseni kuwa, na lewu ni no mutaro na lewu ni ka ona kila. Ona kila na nambari basi, ona kila na nambari telefoni bangkara motoka ya bikim ni na barong cukumai bikim ni na tumbu-tumbu so bikira na lubi muni na ngoli balang ngondo na kauro ni oni bi ba kong kiti kini ber na lubi muni mera ka kuni rere ka kuni rere ni libu ira na wekanda na tu taru bi rere do pata na nere smai sure I'll be happy to show you na duri na gai dusi so na ngone rabal tak sarngan na telefoni minak ba lebu ratu na nomu biba kong kiti be kenda na barro mo chukumai ena buku ni nonta kakua ni mandua na tar ya na buku ni buli FNU o babi ni binak sarvale ni satu stale me lima tale na yamba kina no mu kontaraki ni sembera no mu lesu ibanua roni ba madalama de bi kenda na barro mo chukumai ena buku ni buli na Maritime Academy Fiji Maritime Academy bi kenda na ngoni buli en rebeli buli kapitani na yaba so na yere meron rachila meron ra ngole atu men laki buli and Fiji Maritime Academy. Nabale bu Dr. Teresi, ruochi ko nila ko ni buli na kuribuli soko. En dua, matai e varo taki va tamba kin dua, veira na biu buli mai na fomu ono. Pass, Fiji School Living Certificate pass with Maths, Physics and English. Keni karua, ver na biu buli mai na fomu pitu. Me chikubira na Physics. So, Maths, English and Physics. Ngo orang ngai ni duru mai merapol ker mai rabadurumi ngai chiko non dingi dingi rabia buli kapetani serabuli engineer ni wanga. E tolu bi mama nembaki nambala buni buli na lomani tolu bi mama nembaki ngo e chini kawalu na bula mera soko chukine wai mera practical. Chini kawalu na bula mera na buli. Na kene lako on na bula korni buli, zio na bula iwai.
Ochi na dio na vula na musoko na listale mai on na vula stage 3. Ochi na stage 3 on na vula le soko dio na vula sangai mai ruana na mbaki sorry ruana semester no musuko lesumai. Mekena lebu to doko to na mbaki on na vula se basa vulka ruana vula na dendeni buli. Na karua ni lago-lago ni buli beketo wakatokai chiko na upgrading courses ngo mo mai madha o tolu beketo oira na dhurumike oira na sini dhaka physics mai na kurni buli. Sini dhaka physics lutu mana form 5, lutu mana form 4, lutu mana klasi 8. Dhurumai mo ambaki tinika vitunga. Yeah. So prerequisite ikeka na 17 years. Ko isanangoka na prerequisite kina diploma program feed school living certificate pass English, maths and physics. Ko na karoni lako pa madalo taka chungo bir nang baki chingkabitu lako dhake nga bera dhuruma era mai madha o toli kurni buli era bonde wanga me bula ono lesuma era mai buli madha o ba tos dhake no retutu iwanga era dhurba on risimen ochi na on na bula mai buli ralak tos dhake pa able seamen ochi asaragai sokotale merua na mbaki lesuma isanga ren ramai buli kapetani. So all in all, mo matay ni batang hindi ni buli kapetani natori ko tolu na mbaki. Tolu na mbaki todo ko. Kembali sa mbaki chinkabitu nanum may buli bikito mo may buli kapetani ke oba muri abi na kanay lako ngay mbaki rosanga bulu sa sultor na matay ni bole nom kapetani. Yo ira na may diploma program ko 3.5 years irongo na kapitani batang yang dengan sar na class 3 level toto bata na kapitani ni be ferris ko chikongo. Yeah. Ko abang taka chiko na karon ni lako ira na class 5 master. Class 5 master na batang yang sar ira sana sar ko class 5 na kena tonnage 80 gross tonnage and below. Kara kapten taka nawang kaya Yo na ron lako na prerequisites ni be program ko keto waro taka chuko na kurubuli soko lo dala. Na bale. Sa totoo ba ko che? Ya uro retal chungani sa radur tal chungani na ngone leo ena buku ni vol ker ni buli dona wili keciko dona tuku ndombe kana ngone le tal mbeka dikantabu ya sali i kapitan tal chungbe ngana ta mata no bipa kongeti beira na ngone leo era ngandre tal ngamer laki buli ena tambani ni buli kapitan se buli engineer. Na bale Dr. Teresi na kuchiketa listale na chinikali marosobu na bakisawoti era zuru chunga mai balala na ngone lewa andun do chunga mai na biambaki. Nangunongo tebu mana tolan bakisawoti ersa zuru mai ba chinikali mandona ngona. Erna bul kapitan ira ni le walu erna bul engineer le vitu. Era zuru mai. Wabiribina ka na maternity ni Sulanji na Ministry of Foreign Affairs and Trade orto silamay sonay labo mera baro takir na ngonelewa mera kapitani na wanganing goli. Lewe tinikando na ngonelewa sa baro tagochi sara chunga ngoi wanga rara bador chunga na non rasi time mera rawata non rangona ni soko sembera ni relay oral mesoli non raiboli kapitani na wanganing goli. Na report nga lako chuko may na singa two seats singa o tingo keto bador na orientation na Fiji Maritime Academy au semberi toronga na kenda wili tolo ko rede chuko tona kana levi ni wana lewa chiko na chini kandua kena chingkawalu eranda be chuko iloma dora kaya bare taka chunga mai na nonda sanga ngandre bale na ngone lewa
Mera mai buli soko. Baleteni o tingai tolu bi mama nembaki. O ira sa sini chiko na level va rating ira. Ira sa chiko na management level. Ni biluta ki wanga. Wow. Nangunongo tole tolu se leva chiko na ngonelewa. Sarto biluta ki chiko na wanga ni gounder. E bita tal na kampani tali mayasa sabara. Sar chiko na ngonelewa. Nabalim Dr. Teresi. Sabi na, kami nakabalim sara na no mo basta di bakal nga ngatake na no mo siletar may na biwasay bir talaga na ngonelewa bikim ni talaga na barong ti kumay kaya baka sobir na lubi mo ni ngonelewa ngan reba merlaki buli and Fiji Maritime Academy sa ati ko sarangan ko na turang ay liw-liw aran yun ni nang gibitar taray ni buwa and University na Fiji National University kaya baka iti ko tali so tali na no monitaro nakabaliw sa ratu sebenarnya ni may dapat na nung daro witalano o besuletale na ngauna kaya baka iti kumba kay sotal na kao na numa mo wase di ko bir na barong ti kumento na kanale mo ni nonra maraw na viwa kanya ra sema ti kumay so na bubale era bakambulu ti kumay so ra bakambulu sa ti kumay Northern Territory may Australia do bulu binaka bani bulibo bakambulu talaga birto na bubale o Kapitani Lysias ngoni wai kay Kapitani David Morrell o klan ni lebu bera do bibuki bike muni na no muni buli ti kumaye au ba no mo listal na no mo bunta ka to no mo ID card me ka kuri kile na no mo date of birth loreyan ni o seka ni mantuala ka na no mo sasanga chunga betalia rambak chin kadiwa betalia o embaki rusang mo kadiwa au narawata nga na no ko sasanga au sila talbike muratu ke chuk talito Nairobi o se Naka Dr. Teresi obe apartanga runaka na mbole-mbole pero na daw soko. Mbole-mbole na sota kayo wanga binaka merakila some of the challenges dua away from your family. Ona ewa ki rto manano matubalo ta ona baleteno na may ponte wanga ona chiku patanga batena leni wanga wanga. Eli may berna no matubale. Sanga ni matubale sa o bosa chukumbeka sa do chumbeka ng girlfriend, sa do chumbeka ng boyfriend, rona biawaki. Ngoso ng boleh-boleh, kini karuanga nanrakiwai. So nangona enda na sota kaya sinda tukunin rakita na tangkokoa. Gue sanga ni balabu, ranganin do na singa, do na bongi, sa may marabu taliani. Iyo na pinakani soko, may warita ka, matay, o sember ni pamadalang o bigay pamadalang tango Dr. Teresi o ya ususungay suba nanguna matangaw tebu soko kino sember lisuma nungu koro o pasta kitabu kichunga bango o dawiri bango pasta kiyawe o laksar dawiri te kanta wapon to pasti dia mai na yombula au reda tonga nungu koro au tuguna chunga biau dona singa au nangai butuka na nungu koro iya au sareda na vea sa ibiti kede, wili kino rotuma, na wasa Pasifika, na South Pacific, North Pacific. I Dr. Teresi, nungu pondo chuko na wanga ni Delmas Line, au sala ko ba ono LA, na West Coast of America. Waka ono, ado nga LA, au sa dawiri bakarua, me o yado sara i Heathrow Airport, UK, twice. Au soko au buka, au yado Heathrow. Sangay bonga endo na leg. May LA i Heathrow. Donang unang au saya la tak chukupa na kumata bale. Au nabuka ike kona flight ko daw iribango. May American la ko bango ka. Either San Francisco sa lesus meka nongay buka nga Heathrow. Bata na lubeng gulu matua kwe chiko na mate boliwai nimbola tangane. Sa bulet tundono na vale. Sa kito lako chumay bagarua. Sa next time mo sa kun lako bango Dubai, kun lako bango Hong Kong, kono no lako ya. Mo sa dawiri bango mo sa babu kita na burubura. Ana binaka ni soko. Siya ni so mundo naka. Kini karua. You meet a lot of people Levo na tamata. Networking sa ngay punaka sa nagina. Ninda da bisko, da belokop na bibonwa. Ona fulfill ta kan mo ngangande no your dreams Nakake mimi ni mimi dream nando so kongo.
Me ochi tola kwi mama nembaki me keme me rawata na ne me bola ni soko. Me ochi nga ne me soko le sumai me keme me wakawati. Me ochi nga na wakawati me keme me bulia na me vale ne me motoka. Ni otia me keme ngai kota na ne me matabu vale kina vea sei borobora. In order to do that, na prokaramunga ngwe rawata. Mbaleta, na ngona ngau graduate kinike, mo bondo na forum Samoa, o na somi na labu ni Amerika. Na vi kamba ni kedere tungi bala na somi ko labu ni Amerika. Na kake mga vitalo teke, why go to America? Kalau lako Amerika, you earn American dollar, the cost of living will be 1:1. No kota mana labu ni Amerika iviti, 1:2.3 nangonongo. Donan dola labu ni Amerika, ronan dola, tol songa bulbada dan labu ni viti. Nadaba me ulako kini Amerika. Ulako nga nungu kori tabu kimpaletan 2008. Au sangka ibutu ka nungu koro, au sangka litara nungu vila, nalomi nungu koro. Me sale pakati nguchunga nungu vila na koro. Why go to America? Why go to Australia? Where I earn US dollar from a foreign going ship, come back to Fiji, monga me pangataka tuike 1:2.3. Kena lebu Dr. Teres? Totoka makauti sa kami dina la warong italan no na matakan sigini kuwa be kami na warong ti kumai to tal man na ti dati tal man may na village puri ni gori da may ngunti manda na kena rong binaka na we will say di kuwa bat kina non taturanga wala to kai ratu te vitar pana kanta we utali takana non na may tini na ni robital no ni kuwa ni rei na sana roru na boleh-boleh ni soko wat kena kata lang ay binaka ke kau na dumuto ba na kena babalangi na kena bakantaw se kena bayaw ratu the pros and cons the cons the overrides na I mean the pro overrides the other side limutan na kabinaka daro ni da bulita do talero be wasi ratu Belakang dona ka bebarta Dr. Teres au ngulela mo tukuna. O eu bakawati au senge mbaki roso vulkan dua. sanjena Au te budada ka senge mbaki cingkaono. Lima ne mbaki nongu tu baka dorobau. Roso bulan dua sa bawa ci merdo mana singa ni kuah. Au bakawati na koro na kore bau teilebo. E ona na lubi ke rau tin kalima na makombui ke rau. Na balebo. Isa, binaka bakalebo klana pabri binaka talanga bina mutu nau bikem ni na randi ni balo ni bakarong ti kumai klana ndi wati muni mbeka wala soko tiko dora kambimbi na non rede chukma na mata bubale ti bana ba ratu Dina. Na kau ba na balebo na to na ngone. Kwa ka chiko. Esa pa nangona sa kero mai balubeni kina sangga no moko mempita no na daka. Mesa aso sarandoro ngona dokta tio ngule da barataka. Au tigo bubuli kapitani cinka bitu na dola limu sanga bulu dona madawa e vana lube ke rau. $17.50 a week with 4 children. Sangga tuna nunguleni bale mesa kota na vana lube ke rau kina nona koro. Au buli tigo isuba. Na nangono sa pite kino kuzada ka bantu tawanga me usama ibul kapitani. Ngona struggle au lako duru mamai. $17.50 per week with 4 children. Kanga sange tuno chingu. I'm taking all the kids to my village. Iko nga sa ochi no mubuli barombu kange lakwai. Weekend. Na balebu. Dr. Teres, ana bibu kinga mebe non to nau kina tereda ke ni daka mesa do mana singini kwa. Na balebu. Sabi na kabali besar dagare na nomro bito ko ni taka baka biotini nasasangan ni buli nasasangan ni taka maro taka na wika may waseni ko biba ko ngeti saranga lele boraba kan bulu chuk mingo oni nang gare de talen na bika rato wase chuk mai na non raba ka binbinaka na bito ko ni bale berto talanga nangoni to sampai rawatan na non reto buli na buku ni nomo bosota may nambak chin ka ono na no mo may tumi ba ko tu
en bunum ba kay walu me do na no sa me ba matu bala ba kro so bukan dua na no sa sanga chunga mo buli mo listar mo laki buli en baki rosa bulu kadiwa sa to to ba ko me na kalasi walu me do na tutu o sa me tu kinong ko ratu sembarangan ni taban to rubitan lo klan chuku ba so ona bia babi ni binaka kina sa kena ngau nango Naka na ngono go be nguleta mo barita kana barong time o komanda Inoki Lubeni andua na turanga ko abadhurumia mo zuru na Fiji na auxiliary unit. Sama ilenga na nito ililu badadaka Dr. Captain Teleni. Sama ilenga talanga na turanga chiko na kuribuli ngoni tonga sibuli o masta kebeli tabana besi wa badhurumia mana kuribuli soko may talana na talulu ni tamban ni tawanga na kuribuli soko nanguna ya hanggang may luta talana kurinibuli na donangona. Umule dapat mau barita ka Dr. Teresi. O siya nga ni buli man Australian Maritime College. Au buli man New Zealand Maritime School. Au awalay buli talangay na Singapore Maritime School. Awalay bulono na dona kurnibuli i Kobe may Japani. Awalay buli vekena na Advanced Navigation. Nabi buno kevengo ka keni ujo tini buno ngale buli kina i Israeli na Galilee International Management Institute. Galilee me Galilee. Oleh ka meka nongu diploma in maritime and port security. Na tinikadiwa. Sorry, 2019. That was maybe 4 or 5 years ago. Ocho chingani buno le buliki na sember na COVID. Sange babaro chungan do na kuribulo sa to kireo chumoloni kine Canada. Range takoso na COVID. Ko may sinlaw kina. Sa may vim talaki na nungula ko ngona buno ba ko chiyo wabu chiki na FNU. O samba ki ono sa wul katoru tu siya ba ko chiyo nga Israel. Nugule sunga may asar to duru mana Ports Authority mo sa may zakabuli berto nakanga buli may na port security and maritime security. Babe barta nga go keda na buno ole buli kina. Nanugo sasanga nga. O sa sasanga mo le buli. To nga na buli la kami pango au patataro to ni kina. Au ke bangara funding mege kocho. O ke kere nga FNU. Pando ni FNU. Nulako. Orto sinde da nembaki. Orto katanga na knowledge muku tamay. Knowledge and skills muku tatalmay na kuribuli soko. Medo manisigni ko. Nabali Dr. Teresi. Aba mo ta sangay kenelib saranga mo barita kana. Matanga ni Sa signi ko. totoo pa ko chino ope wili ka nga so na comments era lang wala ko chukumay selosi tinadeva bulu binaka selosi tukun chukumay o selosi ngo ito nang kas ni buli sa chuku binaka na biba ka buli di membaleta na soko mainly teaching from experience binaka pa kalebu turangayan sa binaka pa lebu selosi tinadeva baka bini binaka tikumay en rong rong binaka ni nomu bewo say era sa tungguan na mawe ni liga ni biba kabulize o maro taksar baka lebu ni siya baka to ni pambauta ni kuan ni baka nanumi ni nomo biba katabulize na ikawalu ni February tin kaliwa dio sanga wul kato me do may ni Esorto. kuan sa totokan dino de matalewa sa kelana kalonga sa Suleiman na Nabali. chikni ya uongo chikni singa mendoro mentabe pata baka bio kani na sigu binanga ni kuwa me katoni na nomo italam noa pakatalanga kina na nomo mi baung keti ira na baka rong ti kumai en singa binaka ni kuwa babin binaka au kila ni uturanga oso oso o sema chukume nomboli bola bola en mataka binaka ni singa ni kuwa atawa baka lilay nendoro mwana liba liba iya soli chungana kena yalo Mindoro na vital no nga na signi ko solital na Nabali. nga total na ero be wasera tu nimber ni ndoro bi baka mo tak Pambut sa kenelib sa Dr. Teresi. Nabali mo. sabi na ka bale usara au sa babi ni binaka yatu be kem toto doko babi ni binaka be no mutu nau ki to na ngwan ni bale au banu ni binaka tu ndola ngona ano kay ngangan siya titabuki nagalinduan ng biloti tendo Naka. na tano yang gona na numu chiko chiko
may tabuki. Vano ni binaka na no mo sasanga na woni limo na baki satu kay na non mata. Lolom seratu bali wikim tututok sa rivale. Binaka bali sarang kay mo ito. Nabali to terisi dige mo toka loba tu Naka, naka nakabali mo manta. naka Nakabaliw sana isa. Ikim ni nabarong ti kumay sa may tabi kena nero bitalan no batiki ratu te bitar bana kadam. Turangan ni tabuki ena tikino tabuki ena sana baka turango kadabu. Marutak sana baka lebu ena no sema may ni kuwa kamata takatiko ko na Fiji National University engas ni bulitiko ena Fiji Maritime Academy katiko na no na bali bola bola ena barabi kelo dala. Kero saba ko mo dito ko yan, ibikim dito ako sara, pinakabalib na nung lisya mamay, and ang gaito man talen, so tal na bitalan no, kay rotol na leon dita kadaka na Fiji National University, and nalaman ni singa sa tugoy matanda. O saba ko mo dayani, ni madamata. Naka, naka nakaratu, made. kabalebu naka Sabi na nakabaliw sa wikim ni na siya mati kumay, niya may prasad, na matububalin na rupa na kandamu, wata rupa na kandamu. Anti may kumay suba, selo situ na deba, binakabakalibo na, bosin biba kong geti, au nitakan ni, talita ka bakalibo ko, na bikaw ni tabuti ti kumay. Etwe ningi olele daw donu binaka. Ang andre bisar nga, menabulay do na no autobiography, ni Severin ni na may bakit nalomon ni ambaki satu gay matanda ni sa bota lang lima na ambaki menga ambaki ibit sanga mulu totoka ni sanga ni tukuba na yalo ni sukay muri bikem ni nabuli oti menambua primary school ng Bofijan School dagay rin na bisus kay ratu sukuna memorial school ang kwento na ken na ngone buli ya buli nga men na bikor ni buli ken mo tababi ni binakakina na siya nga nalele bikim ni na siya mati ko may kalambo erto apa kiti talaga kasuso may kalambo naturangan go ratu te bitar barakata baka tulo sa katiko na ito no do bon